se time bavio, koji je krajnji interes i koliko učinak ovih dela ostvaren na putu do realizovanja plana, pitamo naše današnje goste, profesora međunarodnih odnosa Srđana Perišića i profesora dr. Minu Zirojević. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Eto, teška tema, rekli bismo, aktuelna od juče, s obzirom da je premijerka iznala te detalje i javno. Na neki način to se spekulisalo i prethodnih dana, da ne kažemo meseci, ali prvi put čujemo iz usta premijerke ovakve stvari. Sada kada sama reč atentat zvuči onako jezivo, kako vi sada gledate na čitavu tu situaciju? Pa ta reč atentat podsjeća nas na neke druge vremena, relativno skoro, kada smo opet imali atentat na premijera koji je prošao, nažalost, tako kako jeste. Ovo se sve negde slutilo zbog toga što vi ne možete samo da ubijete predsjednika, nego prvo morate, ili bilo koga drugog zvaničnika, da li sudiju, da li prvo morate da kažete da je on kriminalac ili bilo šta drugo, da ga u stvari ubijate kao kriminalca, lošeg čoveka, neko ko je kriv za neki neuspeh, uglavnom državni ili lični, i onda možete da njemu nacrtate metu na čelu. Ja ne zalazim, znači uopšte ne zalazim u to šta treba i kako treba. Ono što se ja stalno žalim, pogotovo ovako javno, je na problem pitanja institucija. Znači, ako se već u novinama već jako dugo povlače neke insinuacije koje su možda tačne, možda nije, to mi generalno ne možemo ni da znamo, zašto tužilaštvo ne reaguje? Znači, ako ja sad kažem i ovako javno iznesem da vi, recimo, ste ukrali nešto, u zatvor moramo da idemo ili ja ili vi. I to u nekom relativno kratkom vremenskom periodu. Uz to da podsjetimo da je otkrivanje spomenika Stefanu Nemanji bilo 27. januara, dakle na početku godine i prošle. Upravo to, se čini da je to malo zakasnila reakcija, uopšte ako reakcije kakve ima i ako bude nekako saznati tako nešto posle januarja, znamo kada bio, danas je kraj. Dobro, nije ni premijerka dužna da nas obaveštava o stvarima koje tužilaštvo trebalo da uradi. Ne u smislu premijerke, nego nadležne službe koje bi se time bavile. Apsolutno nije samo januar zakasnili. Znači, to se negde pretpostavljalo u novembru, decembru, oktobru, nije ni važno, ali znači ceo taj period kada vi imate u novinama najave ubistva sudija, ljudi iz centara za socijalni rad i još uvek niko o tome ne priča. Znači, ta neka lestvica se diže i to se kaže, mi želimo da ih ubijemo zbog toga što oni nisu postupili onako kako smo mi mislili da treba. I sada da to izjavi bilo ko drugi, a da se iza njih ne krije neki drugi mediji, neki drugi razlog, mi bismo bili uhapšeni. Da sad ja ovde kažem treba, sad i da iznesem neki spisak. Međutim, vidimo da često u glasilima koja važe kao glasila, iako nisu ni registrovani, znači, ja sam za, naravno, apsolutno slobodu medija, ali mediji kao takvi, s obzirom da sam pravnik, moraju da budu registrovani, moraju da znate ako nekog tužite, koga tužite, ko je vlasnik tog medija i tako dalje. A ovo nema. I sad, to je jedina krivica, čini se bare meni, do tužilaštva, jer oni pozivaju svi na neke strane službe, na neke strane države, na neke međunarodne organizacije koje ne moraju nužno da služe interesu države. Samo naša država služi interesu naše države. Da uključimo razgovor i profesora Srđana Perišića. Šta uopšte saznanje da je postojala mogućnost atentata znači u ovom trenutku? Znači, posle toliko meseci i kada znamo kakva nam je istorija, ona bliska istorija bila 2003. godine kada je na sličan način stradao premijer Zoran Đinđić. Juče je rečeno, dakle, premijerka je rekla da je to planirano 27. januara za vreme otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji. Evo, od tada je prošlo čitavih 10 meseci. Dakle, mi već vidimo i ovih 10 meseci, a možda i sigurno duže, u medijima da se optužuju mnogi za prisluškivanje predsjednika, za nameštanje raznih afera predsjedniku i tako dalje. Dakle, mi 10 meseci i više, kažem, gledamo jednu kriminalno-policijsko, obaveštajno-političku jednu aferu. Nije li to mnogo da 10 dana slušamo i pričamo o tome, a da niko ne reaguje, kao što je Mina rekla? Jasno, niko ne reaguje. Tužilaštvo je ono koje prvo treba da reaguje, jer se sve te informacije iznose, da li su informacije, da li su dezinformacije, iznose u medijima. Dakle, ozbiljne novine i ozbiljni mediji o tome govore. Evo, Politika o tome govori, koji znamo da je najstariji medij u Srbiji, jedan ozbiljan medij, ne samo tabloidi. Rekao sam da je to
policijsko, kriminalno, obaveštajno, politička afera. Zašto je politička? Pa u svim tim optužbama najčešće se pominje ime aktuelnog ministra odbrane Stefanovića. Nebojše Stefanovića. I praktično u to vreme nikoga, on je bio dugo vremena ministar unutrašnjih poslova. Pazite, on je i sve ta afera koja postoji o prisluškivanju, o Jovanici, o obaveštajnim aktivnostima strani država na praćenju predsjednika, sve su vezane za vreme kada je on bio ministar unutrašnjih poslova, a on je i dalje član vlade i niko... Pazite, iz vlade ga napadaju. Pa jučerašnja nastupanje u medijima premijerke Brnabić je bilo uprerano protiv njega, a on je član njene vlade. Pa dokad će onda biti član te vlade? Pa evo, to pitamo, dokada? Pa to je stvarno čudno. To je veoma čudno. Ko štiti tog ministra u sadašnjoj vladi? Ko je ta jaka sila, jaka snaga koja ne može da ga oduva iz vlade? Pazite, ako on i nema nikakvu krivičnu odgovornost, on ima jednu određenu moralnu odgovornost da na te optužbe on je odgovorio da nije ništa kriv. Ali kako možete da ne budete kriv, a vama vaši prvi saradnici već idu, spakuju se u zatvoru, su spakovani, kao što je ova Hrkalovićka. Upravo bi ovdje zastao na trenutak, jer na video vezi imamo Nenada Vukovića, advokata i predsjednika društva lobista. Gospodine Vukoviću, pretpostavljam da se čujemo. Dobro jutro. Čujemo se. Drago mi, dobro jutro. Pa ajde da kažemo, evo, aktuelna tema i šta u pravnom i krivičnom smislu ovakva saznanja znače u praksi? Da vam kažem, ovaj naravno problem o kome govorimo ima više aspekata, ima i politički i medijski, ali u krivično-pravnom smislu to je svakako jedna činjenica i jedan problem koji se ne može prenebregnuti i ovde smo na terenu kvaliteta i integriteta institucija. Znači svi postupci koji bi mogli biti pokrenuti i sve što može biti provereno treba da se uradi. Gospodine Vukoviću, koji vid pravnih mera, evo kažete sve što može biti uključeno treba da se sada primeni, a koji vid pravnih mera se primenjuje uopšte u ovakvim situacijama? Da vam kažem, organi gonjenja, istražni organi, gde mislim na organe bezbednosti, bio u policiju kao i tužilaštvo, nisu vezani nekim formalnim aktom da počnu da ovakve slučajeve istražuju, da prikupljaju činjenice i da kada postoji dovoljan broj relevantnih činjenica da se odgovarajući, znači da jedan predistražni i predkrivični postupak postane i krivični. Znači to je nešto što je i u opisu posla sudskih organa. Znači sudska vlast je podeljena na advokaturu, tužilaštvo i sud. I svako tu ima svoje mesto, ali u ovoj fazi je uloga, da tako kažem, istražnih organa presudna, da se ustanovi šta je neki medijski i politički aspekt cele priče, šta je krivično pravni, šta nas u ovom trenutku interesuje. I je li bilo dovoljno vremena, rekao bih 10 meseci od tog dana kada je otkriven spomenik Stefanu Nemanji, da li je bilo dovoljno vremena za otkrivanje tih činjenica o kojima pričate? Opet zavisi u kom smislu govorimo. Istraga treba da bude temeljna, treba da bude zasnovana na jednom ozbiljnom radu i da institucije tu pokažu svoju profesionalnost i integritet. Svakako, u principu nije dobro požurivati, da tako kažem. Organi imaju način i postupanja po kome postupaju, ali ako me pitate konkretno, a vidim da me pitate, to je prilično dug period u kome bi bilo dobro da se, naročito slučajevi koji izazivaju veliko interesovanje, pa i to čuveno uznemirenje javnosti, dobro je da što pre, ali opet govorim na profesionalan i odgovoran način, i javnost dobije u jednoj kontrolisanoj i umirujućoj meri odgovor na neka pitanja koje izazivaju određeno uznemirenje javnosti. Gospodine Vukoviću, je li ovo u principu krivično delo u pokušaju? Kako je to pravno gledano? Da bi jedno krivično delo se okarakterisalo krivično delo u pokušaju, pogotovo za ovako ozbiljno krivično delo o kome govorimo, potrebno je, znači moglo bi, ako govorimo o krivičnom delu ubistva, postoji pokušaj, postoji neprijavljivanje, postoji tu niz krivičnih dela o kojima bismo mogli govoriti u zavisnosti od činjenica na kojima bi počivala. Znači, kažem, apsolutno bi bilo predmet pažnje, treba da bude predmet pažnje istražnih organa i predmet
krivičnog postupka. Pri čemu tužilac, na primjer, u ovoj fazi nije vezan kvalifikacijom, ima obavezu da istraži sve činjenice i da onda pokrene odgovarajuće postupke. Ovo je sada pitanje i za vas, gospodine Vukoviću, a i za goste u studiju. Do čega može da dovede sprovođenje ove ideje do kraja? Do odgovarajućeg postupka, znači do delovanja sve što istražnim organima na raspolaganju u sprovođenju dokaznih radnji, a posle toga i reakcija u odnosu na počinioce, pokretanje krivičnog postupka, podizanje optužnice u krajnjoj instanciji i validna krivično-pravna presuda koja bi trebala da opštane kao tako. Hvala puno, gospodine Vuković. Hvala vam. Ovdje nije samo pravni aspekt. Da li ko sve ima krivičnu odgovornost, pa čekamo tužilaštvo, čekamo policijske istrage, sve tog. A govorimo, sve to teško je ako znamo ili čitamo iz medija i gledamo da je postojala neka paralelna struktura u Ministarstvu unutrašnjih poslova koja je, jel tako, ako je postojala, ona je obuhvatala i sigurno i ljude iz sudstva i tužilaštva i iz širu jednu strukturu, ne samo policajci u Ministarstvu unutrašnjih poslova na čelu sa već kojim Dejanom Hrkalović. Pazite, ajmo gledamo politički aspekt. A politički aspekt kaže da je ona uhapšena i da je pod optužbom krivično delo trgovina uticaja. Pazite, ako je ona bila drugi čovjek u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a sve vidimo da jeste bila drugi čovjek, pa šta ovaj sadašnji ministar odbrane koji je u to vreme bio njen nadređeni, a on je prvi čovjek u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Da li on osjeća ikakvu svoju moralnu, političku odgovornost da kaže uhapšena mi je prva saradnica, zašto ja da budem član i dalje vlade? Kako mogu da budem dalje član vlade? A mi znamo i pre ovih afera, on je imao svoju jednu ličnu aferu da je bio optužen zbog lažnog ili doktorata ili već šta je bilo u javnosti da ima neispravnu diplomu doktorskih studija. Dakle, pazite, kakvi su tu... Ne možemo da čujemo odgovore. Ne možemo da odgovorimo, on sam kaže ona je kriva, ona je bila državni sekretar. Pa čekajte, ako je ona kriva, šta je on radio tu? Dakle, on ima moralnu i političku odgovornost da u sadašnjoj poziciji da ostavku do se ne razreši i da se vidi šta je sa tom Dijanom Hrkalović, kakvu je ona ulogu vršila dok je bilo ministarstvo, a bila je dugo vremena u ministarstvu. Evo, vi gledamo izveštaje, mnogi su policajci, visoki činova u Ministarstvu unutrašnjih poslova, smenjeni njenim ili oterani iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, što je ono najlakše. I očito da nije mogla sama sve ovo da obavlja. Vi imate jednu političku ličnost, govorimo o tom Stefanović, koji dalje kaže ja nisam kriv. Pa kako nisi kriv kad je prvi saradnik u zatvoru? Da. Kako možete da budete član vlade ako ste... Evo imamo odgovor, da. Ko njega štiti? Koga štiti da ga drži toliko u vladi? Profesorka, evo... Pazite, rekli smo da je ova afera i obaveštajna. Znači, postoje neke strukture u Srbiji koji ga strane, očito strukture koje ga tu drže, pa se postavlja pitanje da li smo mi slobodna država. Ovdje ima dve sukobljene ideje, u stvari nema samo jedna, ima dve. Jedna je od toga da se desilo, što se nije desilo, da su ubili predsjednika ili premijera ili bilo koga od tako, došlo bi do jednog haosa u samoj zemlji i ta zemlja bi bila ostavljena kao što se desilo, znači 2003. godine, da može da se završi sve ono što inače ne može, zato što se desi potpuni kolaps, barem do nekog određenog vremena. Je to zapravo je bila ideja i cilj? Pretpostavljam da je bila, ali sa druge strane imamo onu drugu, sukobljenu ideju, a to je da sve ovo treba da se istraži, da se, znači, očisti i, ne znam, i BIA, kao što vidimo, i policija i tako dalje, tako da dobijemo institucije koje će raditi. Sada nekako mi i u opoziciji posebno nemamo poštovanje prema tim institucijama. Da treba da se naprave, ne znam, i sudstvo, i tužilaštvo, i policija, i svi ostali koji će raditi svoj posao i u ovoj vladi, i u sljedećoj vladi, i u radi juče, i vladi sutra. Znači da institucije treba napraviti i pustiti, jer onda ne može tako lako da se napravi haos u zemlji. Profesorka, kada govorimo konkretno o ovom slučaju, da li ćemo ikada saznati ko stoji iza ove ideje, koliko je tako nešto dugo planirano? Naravno, sve se u nekom trenutku sazna, sad možda ne neposredno sada, zato što uglavnom ti procesi traju dugo, kao što smo videli od Belivuka do sada, taj proces nestaje, otkriva se sve jedan po jedan čovek, jedan po jedan krak te hobotnice, to ide dosta onako sporo, ali temeljno, tako da ćemo sigurno saznati. Pitanje je kada, ali važno je da se sazna sve do poslednjeg čoveka, do poslednjeg izvršioca i do poslednjeg nalogodavca.
Pazite, ovde možemo još 2008. godine iz Wikileaks depeša smo mogli da vidimo da je tadašnja američka ambasada tražila u vrhu Demokratske stranke Srbije, Koštuničine stranke, ljude koji će izvršiti udar u vrhu te stranke i skloniti Koštunicu. Pazite, oni su obavili razgovore sa vrhom u toj stranci kako da izvrše jedan partijski udar u stranci i sklone jednog političara koji u to vreme bio i premijer, ali tako? Pa ako to znamo iz Wikileaks depeša, pa sad mislite da oni ovih godina nisu tako nešto slično radili i delovali? Jel to ukazuje da i za ovog slučaja stoje strane službe? Pa jasno da stoje. Ali dokad će oni da stoje? Pa, dakle, Wikileaks je veoma izvor informacija, dobar izvor informacija i vidimo da su oni hteli 2008. godine Amerikanci da sklone jednim unutrašnjim udarom, a to je i državni udar, je li tako, prevrat, Koštunicu. A sad gledamo optužbe iz vrha vlasti, protiv Nebojše Stefanovića, da je i on bio upetljan sa raznim zapadnim službama, pre svega, verovatno se insinuira. Ali opet i o tim stranim službama često pričamo, ali koje su to strane službe? Ali to je posao stranih službi i svaka velika sila voli da utiče na neku manju silu zavisnosti od sopstvenih interesa. Tako da nije problem u tome što postoje uticaj sa strane. Oni će uvek postojati i to je normalno, na to treba računati. Ali ono što treba uvek uraditi, to je uzvratiti, odnosno napraviti crvene granice preko kojih o njima ja generalno stalno pričam. A to je da sama država i svi političari koji, znači, bez obzira da li su u poziciji ili u opoziciji, treba da budu usaglašeni u tome da postoje crvene linije i da neke granice ne treba preći, što sad vidimo. Dobro, da li ovim pređena crvena ta linija i granica? Odavno su pređene, da. Ali očigledno ne postoje još uvek rešenje, to je ono za čim tragamo. Pa očito da su te strane uticaj veoma jaki, te oni mogu da drže Stefanovića. I da, pazite, Stefanović imaju, i kaže vam aferu, evo, koleginica je doktor nauka, ja sam doktor nauka, pa smo to malo bolje obratimo pažnju kad se pojavi u javnosti da je neko na ružan način stekao tu diplomu doktora nauka. Dakle, on je bio u aferi 1-2 godine skoro oko njegove, i naravno on se nigde nije vjerojatno sramotio ili nigde se nije ni potpisivao da je doktor nauka, ali govorimo da ta afera je mogla da otvori da se vidi o kome se radi, kakav je to čovjek i kakav kredibilitet. Više puta pominjate ministra Stefanovića i ne samo vi, nego uopšte javnost. Javnost ga pominju, ja ne znam ništa o njemu. Ličnosti iz političkog sveta ga pominju. Je li on taj koji će biti na kraju ove piramide, da kažem? Pa to je veoma teško reći sada. Jer ako nije 10 meseci rečeno o njemu, znači ni tužilaštvo, ništa nije rešeno. Da li mi možemo da sa sigurnošću tvrdimo da će on na kraju, možda će on ostati večnog ministra? To je, ko to zna? Tokom vikenda bila još jedna tema. Apsolutno, da, ostajete naravno sa nama u studiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, a tema razgovora u Vili Mir bili su politički razvoj situacije u BiH. Sastanak je trajao sat vremena, razgovarali su i o razvoju infrastrukture i o spajanju Srbije i Srpske i Srbije i BiH. U skladu sa tim izneta su očekivanja da se do kraja godine potpiše komercijalni ugovor o izgradnji autoputa od Sremske Rače do Bjeljine, što je ocenjeno kao velika stvar kako za Republiku Srpsku, tako i za BiH. Šta sada reći o ovom sastanku? Da li uopšte možemo da kažemo šta je trenutno najveći kamen spoticanja u regionu? Ajde kada pričamo o... Pa, najveće spoticanje, naravno, su Kosovo i Metohija i situacija u Bosni i Hercegovini, a predsjednik Republike Srbije je nedavno, pred 10 dana, saopštio da će do proljeća iduće godine nastojati Zapad da načini završne udare na Republiku Srpsku kako bi Republika Srpska prestala da postoji. To je rekao naš šef države, predsjednik Republike. Tu vidite sličnost slučaja Kosova i Metohije i naravno, svi akteri koji su umešani u Bosni i Hercegovini i koji napadaju na Republiku Srpsku, tu su svi ti akteri su umešani na Kosovu i Metohiji. Isti su akteri, da tako kažemo. I dakle, očito da
Republika Srpska više ne može da trpi te politike svršenog čina. U toku ove godine na nju je udareno sa više strana, najviše od strane bivšeg visokog predstavnika Valentina Inzka, namećući onaj zakon o negiranju navodnog genocida. Drugo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji se ponaša tamo kao politički akter, kao ustavotvorac i zakonodavac, pa nameće neka rešenja da, kao što su, na primjer, poljoprivredno zemljište, šume, vode, nisu u vlasništvu Republike Srpske, a ona njima gazduje već koliko postoji Republika Srpska, evo 30 godina. A sad, nakon 30 godina, Ustavni sud, koji čine, nećete verovati, stranci, pa čak i jedan od stranih sudija je iz Albanije. Možete misliti dokle se to ide? Da ti stranci odlučuju, dakle, oduzimaju teritoriju Republici Srpskoj. Da li onda ovi dijalozi mogu da smire te tenzije u regionu? Mi stalno razgovaramo da treba doći do toga da se smire, a to apsolutno, ali da se smire te tenzije. Konstantno pričamo o tome, ali nekako čini mi se da nemamo pomaka u tom smislu. Zato što je za dijalog potrebno dvoje, a ova druga strana se ne vidi. Ne nalazimo na kontrasmer. Dakle, Srbi u Bosni i Hercegovini i Republika Srpska uvek reaguju, uvek je reakcija na neke napade na njih. Koliko je tamo 3 strana? Koliko je tamo strana? Pa, pazite, imamo taj spoljni faktor koji daje podršku političkom Sarajevu i imamo Srbe na jednoj strani i sad u posljednje vreme su i Hrvati uz Republiku Srpsku, jer su oni isto tako oštećeni nametanjem njima, kao što je Komšić i ostali za koje glasaju Bošnjaci, da on bude predstavnik Hrvata. Dakle, tamo su u suštini sad dve strane. Međutim, predsjednik Srbije govori o dijalogu. Govori o ekonomskim projektima koji će da umiri ovaj region. To je sve odlično i Srbija učestvuje u tome. Ali eto, toj Srbiji se sprečava da napravi hidrocentralu Gornja Drina kod Foče, Buk Bijela čuvena, koja se pravi već 40 godina, treba najavljena je pre 40 godina još u Jugoslaviji. To je jedan od kamena spoticanja. Da, ali tu se brani Srbiji da ona učestvuje, jer kao ta hidrocentrala je na Drini i treba da se prave. Celim tokom tu ona prolazi kroz Republiku Srpsku. A i Sarajeva i Ustavni sud i svi to pokušavaju da spreče da Srbija učestvuje u tom ekonomskom projektu. Pa dakle, nema s druge strane sagovornika koji će da razgovara o tim projektima. I njih ne interesuje nikakva ekonomija. Upravo to su se i složili. Evo, u današnjem tekstu vidimo i izjavu gospodina Dodika i gospodina Vučića da su se složili obojica da je odgovornost na drugima. Međutim, Mina, kako ste vi videli poruku dvojica državnika Dodika i Vučića? Ja da kažem da je pomak ogroman. Tako da se ne slažem da pomaka nema, jer nekako ono što je svima nama jasno, ne samo političarima, nego i nama koji samo čitamo novine i pokušavamo nešto da analiziramo, to je da Zapad i sve te sile, kao i druga strana, i albanska i iz Bosne, kažu, u stvari potenciraju da ćemo mi nekako taj prvi korak ka nasilju krenuti. I samim tim što mi radimo sve vrlo miroljubivo, uz dijalog, vrlo mirno i vrlo staloženo. Ne nasedamo na provokacije. Ali često imate upravo tih provokacija i nekako mi nemamo odgovora u tom smislu. Mi jesmo miroljubivi, idemo sa tim stavom. Mi imamo odgovor, taj je odgovor adekvatan. Svaki drugi bi doveo do povećanja sukoba, do eskalacije koje nikome ne odgovara. Je li naš odgovor dijalog? Naš odgovor je uvek dijalog i pružena ruka. I sada ja se, mislim, negde ne bi složila da mi širimo, eto, bratstvo, jedinstvo samo sa Republikom Srpskom i eto, sad pravimo put i ne znam, mi pravimo put i ka Albaniji, koja nam definitivno nije, niti tamo žive Srbi mnogo, niti nam je to neka prijateljska zemlja, niti, znači, mi učestvujemo i u Otvorenom Balkanu. U mnogo nekih različitih inicijativa koje su ekonomske, koje su političke, ali pre svega miroljubive. To je naš odgovor koji je generalno sada odličan i samo treba istrajati. Napada će biti sve više i više, jer naravno oni kad ne vide da je urađeno jedno, oni će, kao što vidimo, eskalacija, pogotovo na Kosovu i Metohiji, to ide sve više i više i više, ali samo treba strpljen, spašen. Treba biti i strpljenja i trpljenja, nažalost. Ja moram da primetim sinoć na otvaranju svetskog prvenstva. Naravno, bile su članice svih zemalja. To sam htjela da kažem. I sa tribina se čuo, boga mi, gromoglasan aplauz kada je reprezentacija Bosne i Hercegovine izlazila sa zastavom Bosne i Hercegovine, s tim što, naravno, neki su povikali Republika Srpska i iznili transparente ili zastave Republike Srpske.
Jel više aplaudiramo Republici Srpskoj ili zaista Bosni i Hercegovini kao što je bio sinoć slučaj? Pa to je, ja verujem da je to više Republici Srpskoj, ali u Srbiji niko nije protivnik Bosne i Hercegovine, ni u političkom smislu, ni u suštinskom. Pazite, ni Republika Srpska nije protivnik Bosne i Hercegovine. Republika Srpska sad i oličena u politici Milorada Dodika traži da joj se vrate njene nadležnosti koje po Ustavu pripadaju, a koji u ovih 26 godina su joj oduzimane. U ovih 26 godina Republika Srpska nijednu od nadležnost od Bosne i Hercegovine nije otela i sebi jeste donela, da tako kažem. Nego obrnuto je bilo. Od Republike Srpske. Od Republike Srpske, a to u Ustavu ne piše da to tako mora, da bude ili da je to tako. I sad došlo je do kraja, došlo je do zida, gde Republika Srpska ne može da to više gleda, da trpi, jer je tu veliki su pritisci i udari na nju, rekli smo, koji? I dakle, ona sam traži, dakle, ne da nezavisnost ili odcepljenje, nego da joj se vrate te nadležnosti koje u Ustavu Bosne i Hercegovine pišu. Pripadaju. A po tim nadležnostima 90% nadležnosti... Drugačije se razmatra to i drugačije gledaju... I sad, ovo što je rekla i koleginica, Republika Srpska se optužuje za nekakvu primjenu sile, nikad silu nije primjenjivala, ili kao ona će primijeniti u narednom periodu, vraća vojsku sebi i tako dalje. To su sve, dakle, da tako kažem, laži. Ako ko poziva na nasilje, ako ko poziva na primjenu sile, pa to su upravo iz Sarajeva koji traže od NATO-a da interveniše u Brčkom ili u Banja Luci, da pohapsi to rukovodstvo i tako. Oni to očekuju. I to nebrojeno puta, da. I nebrojeno puta, dakle, eto, to je to. Ali generalno oni u Bosni nemaju izbora, zbog toga što da ako izdvojimo Republiku Srpsku, naša je sreća što tu postoji neka granica, pa Republika Srpska više manje mirna, imaju svoje ingerencije, svoju teritoriju i tako dalje. Sa druge strane imamo hrvatski i bošnjački deo koji nema svoju državu. Znači, da nema sukoba, da svi ne kažu, ovi su vam neprijatelji Srbi tamo sa druge strane, došlo bi do sukoba između Bošnjaka i Hrvata. Zato što bi Hrvati hteli da imaju svoju Republiku Srpsku i da se pripoje Hrvatskoj. Zato što blizina matice to uvek čini. Da, nemaju tu jačinu kao što Republika Srpska. Bosna i Hercegovina u velikoj krizi. Vrlo kratko. Glavni krivac, zapadni faktor, zapadni vlastodržci. I tu su zapadni, znači čini mi se glavni generator krize u Sarajevu je američka ambasada. Ona je u svim temeljima tih kriza se ona nalazi. Zašto oni ne vrše pritisak na Federaciju Bosne? Pazite, posljednji izbori u Bosni i Hercegovini su bili 2018. A u Federaciji Bosne i Hercegovine još nije vlast formirana za tih izbora. Evo, trebaju sljedeći izbori iduće godine. Dobro smo mi normalni šta nam radi taj zapad. Šta nam te sile rade inostrane? Ja bih ovdje da vam se zahvalim zaista na detaljnoj analizi dve teme. Hvala puno. Hvala vam.